که بیندایه پیز سرنت عاشقه چیزناره به دقه دقه من گل چنی تکر باقه که دیتیه که بیندایه ویسا القرآن از عاشقم وانتظر یوم نشان کرم بری برینه من بکرم برین تجی خوید بکرم درمان چاره بین ندکرم وانتظر یوم نشان کرم بری برینه من بکرم برین تجی خوید بکرم درمان چاره بین ندکرم قچي جودك والد فرجي خوزيا مبدلي وخورتي اكوب دلي قزاوجي شكاني كاوي قچي جودك والد فرجي خوزيا مبدلي وخورتي اكوب دلي قزاوجي خوزيا زري امي شنكرت دري برينا من فاكرت برين تجي خويت بكرت درمان چاره بين ذكرن وقت زري من الشنكرة دري بريني من فاكرة برين تجي خويت ذكرة دري مام چاره بين ذكرن بسر اکران TRT کردی سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجان بخیر هاتم برنامه داویا هفته سبه و روژا و داویا هفته بخیر و خوشی به شاهی و جوشی در باس به شخواه امجبو داویا هفته خوشتر و باشتر در باس به پیش پریوانه پیشوی از خازم سپاسیخ و ارکسترا مرا ببیجم سترامبیش بریز زهرا هیفدا گلک سپاس دکم دنگو دلی وساوا و هر بیژن موزیکشنی ما علی اکبر ارگون علی جان کوچر سایم ارتان و هر ساغبن و دست و دلی وساوا مالا و گلک سپاس دکم جوارا بینرین عزیز ام هر هفته دوی بشه دا دوی برنامه دا لسر مجاره که ناف جیانا ما دا لسر رنگین جیانی دا داخفن مجاره ما ایرو یه لسر تندرستی به یه لسر جیانه که به تندرستی به ایرو امی لسر اوبزیتی با آخفن مخابن هر کد چه هجمارا زیده به ایرو دناف جهانی دا امبیجن میلیارد کی زیده تر انسان لبر وی نخوشی گلیدارن و گازنجن بله گر هونجی دخوازن لسر وی پرسکری که گلی گازنج آن پرسی خوش مرا ببیجن دکارم برای تلفونا مرا مساج و پیامی خواه بشینن نماره این تلفون ما 0526 657 53 622 0526 657 53 622 و دکارم ببین نماره مرا مساج و پیام خواه بشینم نها دو میوان ما گل قدر بلند و هیجا هیا به دستوری وازه بزورم میوان خواه ما مستمر مرحبا و بخیراتن میوان ما اکادمیسین دکتر دوچنت اشرف آراش ما مستمر سرچه و سرسره راحتن باشن انشالله باش حمد خدا اونج باش انشالله گلک سپاس کن مالا و ما مستمر ایشیم بکرتاسی تن ناس بکن اره ناوی من اشرف آراچ از تندرستی زانیگاهی دا دیجلی دی شغلم سر دیابت و اوبیزته گرینگی دی شغلم پسپوری داخلی همه او yani مالا و گلک سپاس میوان میدان جراحی گشتی دوچند دکتر بریز عثمان توکتاش ما مستمر سرچه و سرسره راحتن سرچه و سرگلاس با خیر پروگرام ما بخیر و انشالله گلک سپاس مالا و ام بکرتاسی وجی ناس بکن بله عثمان توکتاش از لورا نخوشخانه مدیکال پارک دخوتم لانکاری بری لوانی دخوتم 12 سال من نون وانی خور ایجا ام لورانه ام لورا ایجا جی ام لورا دخوتم مالا و گلک سپاس ما مست حواله مل سروی مجاری وترک آماده کنه ام پیشی وترک خو گهدار کن باشه جی مایدا ام دست به مجاری خوب کن سرچه تکرم کن هر تم خوارنا خوراکیم برون خوارنا خوراکیم فست فود رجای رون دلاش مرو ده زیده دکه و دبسه دما اوبزیته مرو به لبو تبگر به و باوک ریکو پیک سپوره نکه
لگل خورنا ندروست لاش مرو رون نحلینه و نخوشی اوبزیته دردکه و هوله. جبروی به حرکت بونه و خورنه نبر ریگو پیک به دبکو مرو بنخوشی اوبزیته بکوه. ایجا اوبزیته آنگو قلو بون چیه؟ جکره اوبزیته گوتن؟ گلو مرو چاوا فهمده که بویه اوبز؟ به اوبزیته کی جان نخوشی به مرو را چه دبن؟ دجواریا تداویا اوبزیته چیه؟ نخوشین اوبزیته دکجان آسته دوی بین عملیات کرن؟ دجواریا تداویا جراحیا جبو نخوشین اوبز چیه؟ جبو مرو نبه اوبز دوی مرو چه بکه؟ جبو بشارتنا خورن و خورنان دوی مرو بالا خواه بده چه؟ مرو چوا دکاره دوج خورنان ندروست و زیده برده. گلو جبو که مرو نبه اوبز خورنا درست و ریکو پیک بسه؟ خورنا درنگیا شوه جبو اوبزیته دبه سدم آننا. برسویم وان پرسان و آگاهی اندن تویش جیرووین میوان پسپور به برنامه داوی هفته و بین سر اکرانوه. داوی هفته دست پیدا که. دوباره هم بخیر هاتم بینرن عزیز و هیجا بله ایرو مجارامه یل سر اوبزیته به گلک پرسه ما همه بپرسن گرون حاضر بن ام دست به مجارا خود کم ما مستد دوباره هم بخیر هاتن بخیر دارین ما مستد مجارامه لسر اوبزیته مقابن و هر فرد چجی ام نخوشی زیاده به و بلاف ده از دخوازم پیشی بپرسم اوبزیته آنجی قلابون چیه نخوشی کی چاویه کرم کن اوبزیته یعنی قلابون زیاده ایرو لجهان و ولات مدى پرسکریکه که هری مزن سترن درستی او پرسکریکه که هری مزن وقت پاندمی کی لا سر جهانی وقت شعوبه بلاف دبه وقت شعوبه بلاف دبه اما نبولاشی جیان بله لبله ناو ولات مده هینکی زیده ترا لی اوروپا هری ای زیده ای ترکیه نها ام ای یکمینن ناو اوروپا ایدا ام یکمین اوبزیته سر اوروپا ای چیکه ترکیه هم اوبزیته هم دیابت zaten وانا tekliye hevdene. Obezite çi tuhutego. Obezite runi mrov zedebuna runi mrove. Em bejin hem qalawbuna ve yani zedetri kilavi hem çi zedetina çiki runi mrov çıka zedebe. Em vak servi indeksa laşe mrov cindi bejin. Endeksi bejin. Evet, Türkiye'de bejin vücut kitle indeksi ya da beden kitle indeksi. Vakta o endeks سر سیبه ام دبیجن او اوبزه یعنی انسان قامه خو او گورا کلا خو او اندکس که هی او سر سیبه او دب اوبز ناف براس 25 و سیبه ام وی جاغد بیجن برندام اره برندام بیجن کلا هندک زیده ام بیجن ام ایرو زانن که ولات مدا هر چار مرووا سه حبا کلاوی سر نورمالتی هر ما مستوى هجمارك جالك زي جالك زي ده سدو حفتو بينج لبلاش اوبزي ام بيا كيلولي كيلولي جد بيجم لبلي اسر اوبزيتي ام زانن كي بيركا سد يعني دو بيركا يكي اوبزي لبلي ناف زلاماجي سدو تشله يعني سك هجمارة جنا يا ميراز زي ده ترى ميراز زي ده ترى ناف يعني ولاتي ما بلكي بيرك بردرناك من دربي تفگری و کیمه آنجی مالی خوارنی خوش جدکن او خوارنی خوش بری هر چیزی او دوخون بلکه بروی نزان نما پیره کیمه زیادتی را مروانه مروی دا کیمه لبلی هنج بو پیره که هنج بو زلاما تشتک هجمارا زیده ناو اوروپا ام یکمین بحثاوی کرم او نتنی او بیزت نه نخوشی دیدبارین یا دا بیجن استتیکی يعني نخوشي كي نا استاتيكي ام دبيج ما كان كلامه هيك زيدي ام نخوش خويا لكن لبلا او نخوشي كي كرونيكي
yani او yani obezite nexweşî kronîk e. نخوشی که کرونیکی یعنی ولو که برا نخوشی که دنیا تشکی تنبه نه شکر و نه تانسیون و نه کلسترول نخوشی که تشکی تنبه Tena serê xwe تنه obezite سر خو nexweşî. اوبزیته نخوشی که Mala we. هم نخوشی که تنه خوی بله. هم جی نخوشی به هفرا دچن نخوشی به هفرا درنه هم جی صداما نخوشی دنجی دبن Mamosta emê wan ne emê wan ne mala we mamosta Osman. Mamosta yek ku qelaw mesela gu vücut kitle endeksi sersi be meret kare be hemya ra bejam obezite. Hene kene بله. و به تایبەتی ژە قەلاون ینی و بۆ خۆنجینە خوژی قەلەو مەرە کێرا دەبێجە ئۆبەزیتە بە پرسەمەوە بێ نها بریو دستی هفته شیوی جه مشرف خوجه باش کو خودی جی رازی و دستی دنگوی ساغ نها یک ام چاخا مجول دو ام دیویژن اروپا و های امریکا و های اویدنا و های بله نوا تشکی ویا تشکی خراب ام دویدا بیرنجی نه دیسا نه yazık ki مخابه. ne yazık ki via ام دیسا دویدا بیرنجی نه Avrupa'da نها obezite da Türkiye yekemine خبرك فر شيخ خوجي جو يعني بيا مستك برتشكي شاندا خارني جمع فيني دبأوجي يعني ام دبا. ديفيجن اوروبا ملت اوروبا خرابه يا دفجا خرابه فقط ام ديفين استاتستيك لورتي بله. لانجلترا اوبزيته صدا 28 لتركيا صدا 32 ام جي يعني انجلترا سي كسا دي يك ام جي انجلترا جي زياده ترن ها هجمارا ناف جیهانی چواد ناف جیهانی دم یک چندانه یعنی ریزا بنج چند يا جي ششه ناف جهان هلی دا زیده کی جان ولاتی هم مست امريكا امریکا tabii nüfusa uyuyoruz Beli. dedik. Tu goraya uy ben her disa yüzdelik hem de yüzdelik ama disa zede fakat Amerika'da zonu memleketik mazene. Hindistan memleketik mazene. Gelek, Çin milyara memleketik insan, mazene. evet. Milyara İloba. insan. Ev hinek jime zeydetirин. Fakat Türkiye devi ali da gere em bu vakt fin. Van programı hakikaten per tişki hoş mal ava ve jvoy terte kurdi jvoy gelek spas. مالا وجه آب Via pırtışki hoşe yani tedvini ve tişte xarab da em tu Avrupa'da maşallah em birinci. ملی ما مست Em divijin ev xarab fakat em birinci. Yeka dini obezite em divijin naha ev tişki jî tine ve ev jî xwe nexweşîne. بله Eşref Hoca di salê li derî tişkî gogo em divijin kilo zêde fakat ev baş tişkî mitine. Fakat wisanî ne obezite jî kilo zêde bûn jî ew jî nexweşîne keşxwe. نها للدنيا انسان ام پر بر قلب و دمار نخوشین بر قلب و دمار دمرن بله بر نخوشین قلب و دمار سببی وی زیده چی ان سببی وی مزن اوبستی ناف ناف شی مرفته او رونا ناف بدم او او لا دمارا بخطمینه صحت خوش بله. سبب شکر دومی وی ویژن خو شکر و تانسیون وانا تبل خود دمار دخل دمار خز تسیراوی نکاری گریج وین ایجا تگو obezite jesi derbas bu her tişti vücut kitle indeksi Beli. Dünya Sağlık Örgütü o tabi Sağlık Bakanlığı amedvi avi çizelgahı berviya herren gotuna xo berviya bivejin em bu için body mass index em dizin ya da vücut kitle indeksi eğer ko ev insan obezite şi derece بله o tabi eğer ev insan ji obezite ve kilo beden indeksi vücut kitle indeksi jesi derbas bu emjer divejin de obez siu penç em divêjin birinci derece. Evet. Derece yeka. 35 divêjin derece didiya, îca ji çilî derbas bû ve derece sisiya. Ji xwe em ji bo insanê ku mesela em emelet dikin ji em wî vêjin sonê da emeletê da ew insanê ku body mass indeksa wî ji çilî derbas bû qendî nexweşiyên tê da tune ve jî em divêjin gele ew ji wî obezitê xelas be. بله Çawa xelas be ew her emelet be. بله Tüp mide ameliyatı usatıştaş yani mecbur ve Beli. yani ji çili derbas bu دي روشوي خطره ödi çu Beli. ödi ev xarab yani Abdüladisa go yani Türkiye'de naha jina da obezite daha ziyade بله ji ناف Türkiye جیهانی دا چوانه ما مست ev jusa دیزا یا جنا زیده سیده fakat Avrupa'yı dise ev denklik hey mesela Necika 90 1990 hazaru ne da wan çaxada mesela jinada seda 20 viye Slamada seda 5 viye بله çu hat 2020 ya da wan çaxada ica jina çu çilla Slama çu 27 merji zeyde bun fakat selamada disa jina da memleketi me daha pırre daha zeyde
امی بوی دیسا با آخون امی سببی وی چیه امی وانجی مجول ببن دیسا yani كلام كي مصطفى تبرساك وجود كتة اندكسيك بله او وجود كتة اندكسي سر سيبه ام جون اوبيزيتي راست لبلي او وجود كتة اندكسي هر دم راست نه راست او ناف بليمي دا نقاش يسر يعني تشيكي جارنا هنا مثلا اي سبورجي انا هنا اي حالترجي انا يا دا اي سبورجي دكن تمزه دك او وجود كتة اندكسي وسر سي لبلي كش كوشته بله يعني نه رونه يعني برويجي بيجم باسول كي ويجي زيدنا قاس اري قاسي وزيدنا جبو وانجي ام اندكس ادني تشددنا هي تشي او بيفاندنا زكي ما يعني ام بيجن قلوبنا الزك هر تشتي زيدتر اگر جبو زلاما نوت زيدتر به جبو بيركاج حشتي زيدتر به ام دبيجي كيلاوي زيدي جبو زلاما سيدو زيدتر به جبو بيركاج نوت زيدتر به ام وجاده بيجي اوبز çünkü او وجود كيتا اندكسي هنجبو بيركا هنجبو زلاما عينينه هنجبو اختيار هنجبو genca aynene berwe او pivandına zikeme daha baştırıcı bu obezite. Babası farkiyata جبوی ترکیه تتشکی باش نگو دویژن ترکیه دویژن erkek göbekli ya da çanda meda پرتشکی خوش بو yani o پرتشکی tehlikeliye haber ayşef koy sıhhat خوش او جی باش yani çıka balkon zeyde ve o tehlike ya gorayı ya zahabej ne jarbım düşme mal sportmuş bu jarbım diyam bir valla berka kati derdeki teheye zayıfe bele evvel geldik gelek bele yani معنا بدوبونه رنبونه قلوبونه وصلت اخواني يكشي خارن ده خارن ما براستيج قالك دوله من ده قالك زنجينه يا انا كلا دوش لفت ما مستمر في شنو بالناني تندوري با اريد كلادوشي بخوي بينان نابي اريد كلادوشي بخوي لسه كيلو هالنايني فقط تشتي الدنيا تشتي حاضر يمك حاضر او ده تلج ما مستهنا كسنه وتشخد بخم يعني زمالا خدا يزانم وبابي من خارنا يقلق قواته لبالي كيلو ناقر بله از دوجمه دیگه خوش کیلو بده یا دو بیاز آوید بخون جمرات به کیلو کاس بله بخون دو بی بله اوش چیکی نانکا متابولیزمای هر مروف نو کافن جدای اری او متابولیزما انه کین لزه انا كان كيمه وك ام از جانا دبيجم نخوشي خورا دبيجم وك عربه بفكرن هناك عربه هر 7 كيلومتر دا سي بنزين سي لتر بنزين دوخه هناك جانا 7 كيلومتر جدا بدخو امجي غوراويني هناك كان مروف خوارنك بوخو كيلا ناستينه هناك يجي خوارنك كيم بوخو جي كيلا دستينه لبروي قالك ام كيلا خو غورا خو مزكن يعني عبد الله بيجن عبد الله ولا سيحب الحماجن دوخو كيلا ناستينه از يكي دوخم اگر نهاش خوابه مرفهاش خوابه غورا خو اگر از روجيك فرنجي كي خوار و از وي فرنجيا كيلا دستينه demek ki جبومن ني فرنجي بس بله از ويا انكي تشيك دبيج ما مستي از فيش بيرسون قلوبون و ميتابوليزم غريداي هوا يعني از شوا بيجم نعم ام بيجم ميتابوليزم من و باش تقبت اللي بالك من زيد كيلوغرام از قلوبوم ميتابوليزم دات كذا يعني زي همان سنه نا همان سركن اللي بالي ميتابوليزم تكاري وميتابوليزم انكي زياده بك اوكي بك تشوا زياده بك تشقى حركتها زياده ب تفكر داري نرجع زياده ميتابوليزم زياده ب يا وقت تفكر دك دليتا برليدخ بينات برزو شدا وانا ميتابوليزم تشقى خزي ميتابوليزم تشقى دكن لإدنجي جينيتيك تشكي جينيتيك ام كارب يعني تشقى تكارب بيجي جينيتيك وتن كارب جوهري ناي جوهران اري يعني اوبيزيتي سداما اوبيزيتي بالكامي بحثاوي بك سداما اوبيزيتي يكيش جينيتيكي راسته اللي بالي هر جينيتيكاوي سر اوبيزيتي هبه او اوبيز به نا اوبيزيتي جينيتيك و سروي فاكتورا دردوري بيجن خوارن و خوارن راكتني وي او ستريساوي او تفكري ويجي غريداي هبه يعني ama aliki derunici yani muji bej yani bes la qarın baxarna yani aliki uji deruni ma mustam zeda ve nawasni bir nas tonak beje persay ma geleket böyle kerevket
İzmir'ime düzinliye meşgul zani bu ey zalim demin kış diye İzmir'ime düzinliye meşgul zani دلی و صافه هر بیجی مالوا ساعت خوش ساعت خوش آره والله ساعت خوش گله خوش بو بله بینار عزیز دبه که هناك بیناری ما تلفزیون خود تزاوه کرد به ایرو مجاره ما لسر اوبزیته گر وجه دخوازن لسر وی مجاره مرا پرسی خو بپرسند کارم بریاد تلفونه شماره مساج و پیام بشینن ام دیزا تلفون خو ببیر بکن 0526 657 53 به وی آوای اون کارم مرا مساج و پیام خو بشینن بله ما مسته ام اوبزیتا ما بوم ایجا وگو اوبزیتا نه تناسری خو نخوشی که و دبه صدام نخوشی دنیجی ما مسته عثمان از خوازم سته بپرسم بريوي انويجي فيجن بله دبه کیجا صدام کیجا نخوشی بله نهم بريوي اوبزیت چاوچید و متابولیزم بساوی کرد سی هفتشتی ایجی ویجم اوبزیت نخوشین گرانه سبباوی یکتش نینه گلک سببی وی هنه ایجا یکی سبب اشیا خوجا گو متابولیزم ژنتیک هر انسان خودی هر انسانی آیدی چی کری هر انسان هر تشتی خو özel جبوی خویه کس انسان فنا کسی نینه راسته یعنی انسان خودی هر انسانی خاص چکری خصوصی چکری یعنی گوره یا هیبت چکری هر انسان aynı fena hevdu nine her tişti wan de gışşetedin heri iyice obezite jitişki o her insan da aynı tiş nave metabolizma wan aynı nine enjamı cüda yani sonucu cüda beli aynı nedeni gelek nedeni iyice nedeni çid vejin wan genetika metabolizma o tabu xarın ve xarın em de vejin iyice stres خارنا پاکی نه اوبزیت نواس 15-20 سالی دا نزدیکا 3 قط زیاده بود دنیای او تا بود ترکیه اف چی موسا بود سدما چی مثلا خارن و خارن ما گوهرین چی بود یعنی بله اوبزیت گو متابولیزما او تا اوبزیت و متابولیزما لسر خارنو خرج کردن دی چه قط دخوی چه قط خرج دکی
اوبسته تبل سروی وقت ماتماتیکی ساعت خوش و کیماسی زیدهی صحت خوش بله. چکا هات بدنات تا بله. چکا خرج کر آلویدن هیره ما fotoğraf ki değil fotoğraf ki dugo aha yaz kırbu 1980 85 televizyon tezde derketi televizyon mazın insan zayıf el berwi icahat ده 1020 بانچا خدت دنهری تلویزیون بو پچوک او انسان بوی مزن مالا و تمنی گلک باشتا ساعت بخوای یکی ویای تا گو چما ایجاد زیده بورس نوا سون 15 سالی دا 20 سالی دا ندید که 3 قات زیده بو بسته یکی ندانوی او تچکا خارن دخوی خرج ناکی وجود دا در رو ساعت خوش ویا خارنا پاک ناخوی او چیه ام دویژن işlenmiş gıda bakkal gıdası fast food ام ناجی کالوریان گلک زیده نه صحت خوش نها اوی که دچن کامپی او دزانن کامپ مو داغجلار او هن خارن دادن باخو هرن خارن وان مقدار اوی پچو که فقط کالوری اوی زیده ایجا فست فود شی تشکی او های جخوت ناخفتی جخوت نامشی خود نها عربات مکی عربات تنبه دلی بنهر کیلویت فرق که مکی از بیشم 3-4 کیلو مرد نام مهی خبی یعنی مکی عربات تنبه بله بله 3-4 کیلو مرد ام دین خاری هم دوی دری عربه جاره هنک انسان نه یعنی حتی هوال کی مهب رو که بویرا چونجی که جنکو یا دین عربی ورا امی بیا هنک هرن و در ترافیک او که نکاری ام پر درنگ دمین گونا از عربی ببم دوی دری چیش کی بمشی یعنی نامش او مثلا ندنی او مشین قطنه سپور قطنه خرج ناکی او کت دخوی مثلا زمانی بری انسانی ما تول باغ و باغ بوستان دخوتین آنا کس دخوته کس نم چون ایش در ماسینه اثر وکړ لوما او بست برواناج اودن متابولیزم ژنتیک خارن دیا خو خارن مالی آنا کس نخواه بری زمانی بری هفته دا ما مستمخابن جیانا مدرن یعنی او فرض کسا میرفتا یعنی این زمان کنه یعنی دبیت تشتی حاضر جبوت بگیجی کاری خواه یعنی از شما بیجم بله تکنولوژی پیش وچو لی بله زمانش بو مگلک کرد طبعا تکنولوژی هر تشت زانی آوانتاژ و دزاوانتاژ بله تکنولوژی و سوسو امی گورایی وی تبدیری خوب بین نه حکیم مزن تاریخ دا حکیم ان مزن ابن سینا بله نوا مدا حکیم ان مزن ابن سینا گوتی الجمع آیت تفسیر کری بله آیات قرآن ده كلوا واشربوا ولا تسرفوا بخون او كان فقط اسراف نكن وي تفسير كري ابن سينا قوتي ان تشتي سكنتلي خارن سر خارن انسان بخوه او تشتي ام سكنتلي تخارن خار هندك بخ بي خارن كي 4-5 ساعات تشكي ادي نخو ابن سينا قلت او قوتن خبرت ام خبرت ما زيدتنا فقط او كما غوريا وير ام خارن اخوي كينك خارن شاش ما مستدعي ما جو جيانا مودرن ستريس خوردنه بخوردنه يكي دني بله بر استراتيجي مر اما تشبر دست مر دخوا يا او اصلا برسكريك امازن كما امريكا هي كمين الدنيا ده اوبيزتي كي خو وك امريكا تشيك بك örnek bistine بله میناک بله میناکا کی امریکا با اوج دبو بس ترکیه کی خراب خم میناک من دشبوی چه سر رنگی سر کیلویی یا مسابقه سدما اوبزیته اول چی کاپیتالیسم امپریالیسم سیونیسم راست ما yani او هنگ sektörü که گلک مزنه yani o algı aborici he هنگ sektörü گلک مزنه hem hundre wan sektörü genetiği ve guhertine vakti bejme yani او şebeşe berijine şebeşe nuye خوارنده و خوارنده berijine نقوز انك نقوز جو هالبرين زيده بما موصى يعني بأورين زيده ب او كانت guhertine جاده او جي هالبريناوي زيده دكه بي ام تشخا زيده بكنا مي هنده بفروشن جبوك زيده بفروشن جي ريكلام دن هر دوري سر ميديا جوك جلك بربلا بلا مخابن بي مرف سربيج جلك بالدار به وحشيار بما مستر يعني جبوهان كان دبج مثلا تشتكي خوارن وخوارن اخوه ام نكارن هر تشتي خو زي بكم بلكي لبلي ام كارن مثلا قولا بناخوين
ام کارن تشتی و فست فود نخون yani تشتي باكيت بله تشتكي باكيت وماركت ام وانا جرك ترك بكن لي تدبيجي يعني تكنولوجي وي زحمتها ددما راست لي بالي ام وي تكنولوجي كارما فرينجو دو حبسالت الخ خيار تيخ ناف چنتي خو بيزا بوخ تحش قدره وكار بوخ لي او قارن هنگ هرتينه همجي تشتي دخن هندري ويكي جبوكي حاز بدته يعني امروز دقازي كي جار روزه ما مستسرش خو امي ورن او فيتامينات دناف وزرزواتا ام بيجن الظرف كيا قالك كاين بويا افجي يعني بالتناصري خو مجاركه يعني شاو بيجن او بروتينات دناف موزيدا بيصل بري تشوابو نها تشوا قالك كاين بي ام بيجن نسكا 5-6 قط زيادتر كاين بي اسباناغ دا منك دي سيرفي اغاهين ديت براستي جاز قالك يعني الشرف مثلا يعني هندجي ناكفه وقالك شي بي ليستنا ما مسلسل اوبيزيتي ما قالجي برسكري هذول ما باترك اما داكنا امسكي باترك تماشا بكن دورا امديزا در دوام كن كلام كده سر اوبیزیته ادبم زیاده خورن انسان خود انسان زیاده بخو yani şişmiş mi bor bu obezite. Şişmanı kiloyu zede ne? İnsan kiloyu zayıf zede bin şu obeziteye ne başlar tendürüsiye insan aracı. Obezite şişmani hamaliye yani merhaba sürekli kahve bareki dibine bardı be şişmaniye. Obezite kalebunde yani şişmaniye ونزح باشين gerek yek sağlığa خود dikkat بكين اوبezite شişmani yani قلويه وجبوغو از نبمغ اوبezite قلوبم خوانا خود پر دقت کم روزه دجاره تنز خوان خون و جبويجي از روزه ساعتك بجي بريچون چم جبوغو تندرستيه من جبو تندرستيه باشه جبو زوان تشتات کم بله ما مستمع قال برسي قال ماجي هيا ويجفي نقاشي هيا يعني انا اجي قالك وبيش فوش نسرفي نقاشي ما جو دبيت سدامي كيجان نقاشي ما مستمع لور دمابون كلام كان قوتن هو ما nedeni obezite endişi çi nedende ve mehnik o juan basavan kır sıkıntı stres ve evkadide bu. İca eşref hoca teze baskır ya gıda nava uyji degiş bu. İca kanser ji mesela zeyde bu. Ev çuma zeyde bu berviya zeyde. İca verin suala xo suala ma İca obezite nedeni nexweşina çid ve obezite hem bixun nexweşine hem ji ev nedeni gelek nexweşina ve ده حف قانسر سببی وان دا اوبزیته هی ده حف قانسر کانسر پنچشی را پیسی را قولون bağırsak rektum endivijin safra kesesi karaciğer mide ondan sonra yemek borusu envana tev kanseri van organa tev bu obezite ile ilişkine yani endivijin çi ev insani ki obezvin ev insani ko kalevbun zede ve duanda van kansera daha zede te ditin divan insana. Yeki dini nexweşin obezite jî tişkî nexweşin wisa mezine em İngilizce disaster diye tişkî wisa hê kelimekî divê felaket. Obezite jî felaket yani ben sedema deh danzar nexweşe û navan de belki uyku apnesî ji dibêjin ew jî heye. Yani sedema sed hab zêdetir heye. Hoca ser pencesi beli. Hem direci ve avul aslında ser diyabet yani prani nexweşî şekeri. Yani em ana zanı ki mesela em gon nav Avrupa'da hipertansiyon nav Avrupa'da Türkiye'ci bu obezite em gon yekemini ya. Beri diyabet ne yekemin bu. 5 sallar bas bu anka diyabet yekemini. Çima çıka obezite zeyde bir diyabet var. Anda hecmara obezite zeyde bir. Avul diyabeti. Edeni tansiyona zeyde buna tansiyonu, hipertansiyonu. Edeni hem de bejin hiperkolesterolemi yani kolesterolü zeyde bine. Edeni nexweşî psikiyatrine. Edeni nexweşî çong piştane. Yani çünkü çıka grani ser çonge xobide o pişta xobide vakasa ev çonge te direzi o pişta te xwardı be. Edeni vak nexweşî go kanser edeni. Nexweşî ki dine bejin
ji bo rûniştin û rabûnê jî Tevgerdariya mervaj kêm dike. Bele. Yani Bele. uyku apne tu Nefes jima mostegu. uyku apne tu bahsa wê kir uyku apne jî zaten tekidî obezite û uyku apne bi hev rayê Bele. û nexweşî qera cigerê em ser dibe kezeb ew kezebê rûn digire hepatostatoz em dibêjin ew sebebê wê ye sedema wê Berastî jî em bi tena serê xwe felaketek herê feletekê بر خوی خوجه پر تشتی خوشی گو یعنی وان نخوشینی کو اشف خوجه گو هموجی سری خو فلاکت دن Rast. شکر نخوشینا شکری فلاکتک مزن تانسیون فلاکت مزن û yek jî qalîteya O jiyana tabu- merfa gelek dağ dixe. Niha- Merî her tiştî me'rûf dibem بر خوی ام ببیجن Bele. انسان اوبز نه خوی دا 10 درجه هنه ام دبیجن یکی yüzeyel یکی جی درین Bele. İnsan derbası derin zamanı bu Rem digotin. rem Rem. ev çağ devi insan bedene insan xudi usa çekri derbası ve derin çağı bu endi teşkil nahsi beden xud tamir dike Bele. ev insanı ku qalevbun zede ev insan tek uyuxap nesit çağı ku ketin ve çağı nefes avan diçe ber kilo ya kırık ev kavan kilo diçe nefes diçe ica nefes çu ev nikarin lwi çağı derin da biminin Yani o tabu ev çağı kulwi nikarin biminin beden xud nikare tamir nû nake, teze nake, temîr nake. beden xud tamir Xewa nake kur herme. صحت خوش بله خوا کور او ناکبن خوا کور لما او انسان جارا 12 ساعت روزه در رازن دی صد ویژن ام به خون ام راتن ام فرقم وستي راد بيان فرقم او كري لما خستن او صار راد نك خوا من او كنينه ایجا خو قالیته لی uyku هم دیویژن خوا باش نبو ایجا ندنی وی دی صد دزوره خار نوی خرد و متابولیزم خرد دیشه اوبزیتی Ben. O nakwaşiya ser direci cardın aynı yani ev em dibêjin kalp yetersizliği ci korner arter hastalığı her duji ber obezite ki da ziyade dibin eğer te zaten ki obezite ve hep em dibêjin zaten kalp yetmezliği ve heye Takasa uçedbe. eri yani ev çava çedibe em dibêjin diastolik yani vakta tu mezedeki kalp tişki koyanak li bele hinki mezin boyu ev ji vakt dibêjin diastolik disfonksiyon yani او daha tehlikeli baş çik dike pompa dike li baş nikare xwe vezeline yani rahat nas çi bejin yani sis nabe berveji oji diastolik kalp yetmezliği çedibe vel hasili kelam ve kojeji go obezite tişteki pir mühime tişteki pir gradayı hevdeyi o gerek enviya nav holê de rakin wexta tu obezite çika kêm bike ew nexweşî jî kêm tê ew sedema wayê em behsa wê yên kirin gomçîne yekî bêhereketî êdinê xwarinê şaşîtî êdinê xewa nebaşî êdinê stresa pirî êdinê jî genetîk e gerek em wana çawa ayar bikin gora em jiyana xwe ayar bikin Şkamê wene nojdariya wî yani çend cure nojdariya wî heye û çawa ben ha pirsamê rêzê de ji ew mamoste ev ser derûniyê jî yani derûniya merfa jî xirab dike lê belê me vî jî bala me kişan yê ku obez bin xwe razîn yani wî nexweşî nabînin û yani tipa xwe jî diacibînin ew Türkiye mişterine gogehertin balkonlu olur gelek kilo zêde ew mesela nexweş ew ku tên cewa bixatin yan malbata wî dîne ev şey giring e du ciya jî hene hinek hene malbata tîne hinek hene jî pispor dişine mesela dere pişta wê deşê çûyî fizik tedavi an beyin cerrahî gotiye herîn ki kila xwe bide ama ji bo obezîteyê ne ji bo berpişta xwe erê lê belê neha ew jî guhert yani gencê me ew artık xwe inkî ji bo nexweşîna ji bo nakî dîtbariya me ji bo dîtbarî bo dîmenê xwe baş bike ji bo daha خوش خویا بکه ام بجا واجی خیره سوسیال مدیای راست بله ایجا اوجی کی ارینیجی هنه ام درجه مدرن شوی ارینیجی هنه یا اوجی بر گرکی بیا وک نخوشی کی ورته دای بله او د بجا اینکی استتیکی اینکی دیتباری براز اینکی خوش خویا بکه اوجی تشتکی باشه çünkü اوجی sonuçta اوجی تشتکی psikolojik insan xo baş ne bine ne kare xo her derece ifade bike lebele beri via her tişti
ویا نخوشی بله گرک تو بیجی که او نخوشی هم یعنی او کلا من مرتی خوشکم او نت بس گرک اوی نخوشی خو سرخا هلدینن وقت تانسیون جانا شکر جیتی دبی ولا شکرم سیسی ده پیسی ده شسی ده لیبالی از باشم تشکی ورتنه yani تو ایرو باشه لسری استبادنی چاو ببه ام نزانن zaten wan nexweşiya rokî da çikawan dernakeve problem dernakeve kengî derdikeve wana ser hev ser hev derdikeve yani nexweşî şekir jî hatta 10 sala tiştek nabe belkî ama lêbelê 10 sal pêvtir de çawa dibe çavê te xera dibe gurçikê te xera dibe qelbê te xera dibe tansiyona zêde dibe û tu felcî dikeve ya jî qelb krîz derbas dibe ber wê jî gerek tehlike wê daha xuya nekir em ber wê bigirin. Di sê hefteş niha yekî obezite û şeker, tansiyon fena vê bardaxa avî. بله Tu dikarî vê bardaxa avî tu 10 deqe destê xwe da bigirî. 20 deqe bigirî. Saetkî bigirî. Feqet tu nikarî 10 saet, 5 saet destê xwe da نخیر گران دبه Sehet xwe her kutuşa giran dibe saet xweş. Ew nexweşîn obezite û şeker û van nexweşîna fena avî tiştane yani roj ana da tişt nabe feqet zaman derbas bû nav da 2 sal derbas bû 3 sal derbas bû 5 sal derbas bû û te bû hinek tişt hene bedena însan da hinek tişt hene ya tu dikarî tesîra wî gerî bifetilînî بله feqet eger ku şeker û tansiyon li damara xist indî nikarî wî bizvirînî mesela li qelbê wî xist ew dibe çi kalp damar değişikliği indi kalp ameliyatı ha bypass'ı berwi nikar wî damarı indi bizvirînin em nikarin damar indi çû ew damar iptal bû tê damar ki nû çekî damar ki teze çekî ew jî bypass dibe îca nedeni obezite nedeni kîja nexweşînê dime tişkî me atlamış em wî jî vêje tişkî me nego me bîr kir ew jî ber zarû çêbûn eger ku jina da jî obezite zêde ve mêra da jî obezite zêde bibe ew ji zar û duwan da zarû çêbûn kêm dibe zarû tesîrê dide ber wî jî yani ev rast mamos jina da yani civakî jî xirab saet xweş eger ku mêra da ve mêra da fonksiyona wî ew heyata wî tev kêm dike xera dike jina da jî duwan da jî xera dike ev ji wanê kîloya wan zêde bibe ew jin zarû çêbûn duwan da kêm dibe doğurganlık kêm dibe saet xweş doğurganlika wan jî kêm dibe yani min goye obezite felaketik her nedenî her nexweşînik dibe ew nexweşîn jî felaketin ew nexweşînin felaketî her yek nexweşî felaketik tabii saet xweş yani Sedam em bîr kirine bû yekî jî bêjim ew jî ber wextê ber ekrana derbaskirinê ew jî ji bo zaroka pir em dibînin ji bo zaroka ya ze gencê mamostemê wan ser zaroka jî li ser vî me vîdeoyê te jî min temaşe kir gotinekî te gelek xweş bû stranek amadekirine stranekî xweş bibêjin bila strana me bibêje pavşê cî mayî da em ê dewam bikî kerem kin
براستيجي سترانك جلك خوش بو جلك هيستيار بو ما مستد دبي ونشنا جوانتي اخو به ستران ذكر مشتغل مالا هو هر بيجن ما مستد عثمان وبار ميان خارزيته يان برازيته سبعتين باج موشي ترى سلام شان سرچاوي مسرسري مجلك سباس بله نه ام سر مالا بيام سلاوي خوش بر موشي را دشنن ما مستد تگو و جوری اوبزیته هیا گوری جوری نوجداریه وجود دگوهره تداویه وجود دگوهره ام بیشین کی جان جوری را و کی جان نوجداریه توصیه کن پیشنهاد کن بله نها مگوی اوبزیته درجه بله مثلا اگه که امتف ویا بادی مکس ایندکس وجود کتله ایندکسی ویا گورایی ویرا گورایی نخوشین ویرا مثلا vücut kitle indeksi sınava Dünya Sağlık Örgütü diyeceği eğer ki vücut kitle indeksi çilli ve dağıtır bu ev insan bir her amelet bu. Em jora amelet vejin. Ne amelethan em disa kijan ameleti kınj bu içidkin çavatkin em bu eşef kujara behevra em disa vivji bevejin. Eva dene diyeceği eğer ki vücut kitle indeksi 35 nava 35 çilla dave. Eğer ev insanda şeker heve. Ev insanda tansiyon heve. Ev insanda karaciğerde ciğeravi de yağlanma ultrasona peyden heran duy heve. Naba xunavi de kolesterolevi zede beve. Eğer çok evi piştavi vana da nexweşin hene eklemi vanda nexweşin hey. Eğer uyku apnesi mergu naba xewe da xewavi baş nine indi naba xewe da nefesavi diçe. Tişti avha heve dvi disa beraherin amelat beve. Eğer kudve vücut kitle indeksi nava 35 da nava 35 da ve vay insana eminde tişti denedi veş. Çavat kınem vana mesela eğer şekeravi hem daha kontrollü kır harun ve harine daha dikkat tıkın da vana dara. Obezite derecevi ki jan ve em jivana ra tevarad vejin peşi hun harun ve harun axo gele baş bıkın. Pak bıkın. Em peşi gele em wê derê dûz kin. Eger ku ew der dûz nebû îca dîsa em vê van tiştê ku mi got wan tedaviye em vana dikin. İca em dibêjin eger ku mesela em cara vücut kitle indeksi 30, 31, 32 divan çaxa da ve em mide balonî hey mide botoks hey ana tiştê vana pir nakin. O tev ya jî doktorê baş em vana هنك نخوش هر نخوش روانا ناوه اما التحليل نخوش عملت نابه نا عملش نابه ابي دنيش نابه اما ميده بالون ميده بوتوكس تشتي او كن بعملت يعني باندوسكوبيه كان عملت مملت نابه عملت تشكي الدنيا اما مجول ابي جويتك eğer ki vücut kitle indeksi ya vi henek nezika 30-31-32 vana da ve em diyeceğim bira kilo hayat standartları değişikliği vana spor bu vana ra ekber. Teşkiddini em diyeceğim eğer ki ev insanık 10 kilo 15 kilo ev ka kilo zede heve 10 kilo ya 15 kilo hatta 15 kilo ya zede kilo ya vi heve ev insan dikare ve kiloya xwe bi rejim û egzersiz û diyeta dikare bide. Îca ku ew insanê ku 25 kilo 15 û 25 kilo hatta 25 kilo zêde kiloya wî hebe ew insan em alî wan kin çawa em alî wan kin doktor alî wî ke çawa ya rejim diyete listesi ya em dibêjin mîde balonu cara mîde botoksan hinek ana ilaç jî derketine. Em ilacı cara dedim wan. Bivan ilaca em alî wan dikin dikarin vê 20 kiloya hatta 25 kiloya xwe bidin bi van yöntema. Îca ew insanê ku em dibêjin 30 kilo 35 kilo ji 30 kilo zêdetir zêda wî heve ew insan nikare vê kiloya bide. عندك بتناصري وخب تناصري خوب ده و تو هر کس دکاره کیلو بده ویجی بزامه فقط او انسانی که جسی زیاده تر کیلو یا وی هبه زیاده کیلو یا هبه او انسان چه واده و دوانده او انسان 10 کیلو دادن 15 کیلو گری هلتین 15 کیلو دادن 20 کیلو گری هلتین یعنی او وسا در باسه لوما او واناجی ام دکن جوان را اگر که بواناجی نبو ایجا هم عملت وان کن فلان بیوان تداویه دنید کن چه گورایی اوها یعنی درجه وی چه و گورایی وی رو امی وسا در باس بکن اشتف کجا برای
hatta na hem fikir bun. بله لبلي نافبرا مدى جراحان هنكي جدايا çünkü rast o cerrahın gerek bir ameliyat bende yani yeki murov desteği de çakuça bir her tişte mihdi bini normal hoş mesleki bir lebeli anka hem de bejin ki beri her tişte hoca cıvar got yani az bira yanlış faham lakin beri her tişte gohertina şevazı cihani yani insan gohertina cihana hoş şey beri her tişte hareket tevger o xwarine xwe mikatibe duyeminci em dibêjin ki dermanê ilaca ji bona obezite hene yani ameliyat ji bona me daxiliyeci em dibêjin ameliyat dawiyê çaresarî dawî her tiştî ne ji bo ameliyata viyatenê ameliyata fıtığı piştacî ameliyata çok em dibêjin ki hatta ki em karibin tiştekî dermana ya jî hareket û tedavî ki din karibin çêkir em peşwê bigirin yani lê em wana çêkirin em anka gon jiyana xwe biguherîne guhert û parêza xwe kir werdişê xwe kir spora xwe dikir û em derman dan wê her tiştî dîza kîla neda wî çaxa em dibêjin wela tiştekî jî cerrahî lêbelê em nabêjin berî mesela xoca pêşî qet cerrahî em ne tiştekî em awil dibêjin lêbelê dixwaze cerrahî be dixwaze derman be dixwaze werdiş û diyet bibe ferq nake kî wan sê heba jî çêke pêş wê ew mesela ameliyat bû 2 sal 3 sal derbas bû cardin xwarinê xwe mêze nekir cargin kîra dîzatê heman saat xwe dixwaze ki derman xwe û bira 5 kilo 7 kilo bide cardin her tiştî berde cardin bir kilo xwe yani tu ameliyat bû ew mîde tu biçûk kir wekt bêjî tip mîde tu o mîde mezin bibe eğer mide lebatek yoksa hem mezin dibe hem küçük şey dibe lebelê anka vakta ameliyatı çima zû kilo didin çünkü em dibêjin ya parêz bike nikarin parêz bike ama ameliyat dibe mecbur parêz bike çünkü tişkî nikarim oxwe gora wê enke piş ameliyatê em wan parêza bidin ki giş ê zayıf bibe lêbelê ew nikarin bike wî çaxa ameliyat dibe ya karı bike nav tekiliye wan hewe heye lê niha xoca min jî got dermana nû derketîne berî destê me pir dermanek din hebûn çi hebûn wek em dibêjin navê kîmyavî orlistat neyê piyasa nabêjin pêorlistat xwarinê hundirê xwarinê me yağ heye ew derman em doxun ew yaxa davê ji derê niha ew derziyê ji bo şekir çêbûnê ji bo obezîte cemkartînin ew çi dike ew wek hormonê nav canê me hene em dibêjin gelepe wek wê ne çi dike ew gelepe dibe berê mêjiyê ma sinyal dişinê dibêje ya tu xwarin xwar bes pir nexwe tu çima pir dixwe wî çaxa em derzê xwe dixin wek tu xwarin xwariyê û yarî dişînê mêjî peyamê dişîne peyamê dişîne têre acele neke êdinê çi dike mesaj dişîne mîde dibe ya tu xwarin xwar ez ê enkî mîda te hêdî bu vala bike ew wexta mîda me de 3 saeta xwarin disekiniya wî piş wî derziya 6 saeta xwarin disekine û wexta mîda te tije dibe tu tişkî naxwazim bo xwe û dişînê pankras dibêje ki ya xwarin hat tu glîkagon kêm bike yani ser hormonu ser mêjiyê me de ew feyde didivê yani dize her tişt mêjî de xilas da mamostaya tişkî zaten çareserî obezîten ne tenê xwe xwarin ve xwarin tiştekî em dibêjin psikolojik jî heye çawa heye em dibêjin davranışsal bilişsel terapi hewce merhale alî karî bisine li cer psikologa de derunasa cana xwarinê ser nûxweşîkî dixwe yani meze dikir şevê pir dixwin cana tu dibe depresyonê de yî û xwarin pir dixwe cana ilaç kartîne ber ilaca iştahî ve dibe de xwarin pir dixwe gerek em wana giş mêzekin ka ilacê wê çi hene ilaç wan ilaca kîlo dike nake xwarinê wê tiştekî heytine mesela bekçî şevê xwarin dixwe erê dixwe ew lazim e em giş wana mêze kirin bingeh wê de psikiyatrik tişkî heye gora wê em biçînin psikolog ya psikiyatrîskî o dawî jî em derman didin wan ew dermana nû jî sedê 25
تكاري كيلا خو بده يعني تو 7 كيلو تكاري حتى حفتي وبينجا او درمان جي حفتي جاركي مرو خدوخه تشتكي خوش باش يعني خوش تبيجم gerek بن كنترول دكتور دبه çünkü emzanın naha derin eyzane dibej kavi der diya bidimin wer nabe wan derziya uji tedavi ki o kimyevi gerek bin kontrola çike lazım eri carna em dibej mesela vak vücut kitle indeksi çulu penci dibe az ameliyat bibim em dibej na kavar cemme em bra vücut kitle indeksi de bra bil çil davi ki zahir ameliyat bibe çünkü eki 105 kilo ameliyata ve o 7 kilo ameliyata ve neva kefin او komplikasyonu ve kem dikinem yani اول cerrahi tedavi em çik nakin önermiş nakin libele gerek hebe cerrahi gerek hebe em dibejim beri xwarini ve xwarini xo mukatabe davi eminki tedavi bedinte inki bira kirata kemi be komplikasyonu dinik kem bin jardin eme bişinin cerrahi bira u çeke çünkü eki karbe ne karbe ki Paris bike o Paris bune kat kilo ne de her cerrahici giza harabe ما مستشفى جراحي ما مستعد جات النقاش ها جمتي يعني دجوارتيا جراحيه تشيه يعني عمليات يعني ريسكاوي وبش عمليات تشد قومه تشد بقى شوابك كلامك نها دسيافت شنفيجن نها نوا هر تشتدا مگویا بروی ما مجولتی پیشتا مگو خودی هر انسانی خصوصی چیک هر انسانش خورا özele دستی مدا 3 4 7 5 7 نزدیک 10 7 تداوی قلم اوبزیته یعنی 10 7 عملیات بالون بوتوکس وان علاجان اویدن خارن و خارن وانا تفق 10 7 قلم نزدیک 10 7 زیاده قلم هنه کیجان قلمی جکیشان نخوشین را جکیجان نخوش را باش و گلم ویوش Örneğin eğer ki kalabuna ve zede nine vücut kitle indeksi 30 31 32 vana day siu yak siu de vana day du insanı amelet ki baş nine tamam او انسانی که فقط قلبونه و زیده وجود کیتله ایندکسی ج 40 و داتره 45 جرا 5 دو وانا زیده اوشی یعنی ج 40 و 45 و داتره او انسان علاجی جوان را فایده ناکه بله او انسان 5 کیلو 6 کیلو 7 کیلو زیدایی وی هی بله 7 کیلو به علاجت نکاره او تو عملات تنی به عملات نینه یعنی ای من میده بچود کرد تنی ندن او نینه نخوشین خودی انسان پر karmaşık çektir yani bu او که یا پر komplike yani her nenu که te اوکتوت دویجی و nenu kavra iltihab کرد دنهری پیچیچو یا جی پیچی کوی تاثیر داده yani insan olsa تشکی اوکنی ده basit نینه ها تبرا جی کی ورا تمام بو دی خلاص تشتی وصل ناوت مبی او تو وان علاجا تشتی کو انسان چکری او که تشتی که خودی چکری غیر نوی تشتی که انسان چکری تماما %100 iyi ناوه بله هر تشت yani pozitif negatif صحت خوش yani تچاخه که به دست انسان تجی که انسان ده بدن yani صحتی ده تدویجی از وی داره چکب در حد دنهر جی که دنه خراب یا جی تاثیر دنه درکد مثلا دویجی هر علاج هر کسی را نبی یا جی اما سر راون علاج نخون تا که دیان اتکی وانه تاثیر وانی خراب جی ببین کنترل پسپور هذا کنترل پسپور yani امور قاف gerek مهرن بله بله هم جی ام چه دکن تا چکر زانابون هری با جم دکتر گله دکترش را ویژه بله گورایت ویاش را باشه تو مثلا دنهری یعنی بری استای دیواره هبو استای دیواره تا چه کور داری اگر استا باش ویا تا چه کور بدیا تا دنهری وی دادی جی و خوشت بو حقیقتا خوشت بو ام ایش مجی وصای تا چه جم دکتر اگر باش دکتر باش و دنهری وی نخوش و بنهره شکر وی هی تانسون وی هی وجود کیتله ایندکسی وی چیه علاج دخواه سکنتی که وی دن هی گورای وانا توا وی درخه و لیبن هره نخوش بن هره و جوی و نخوش آوی تداوی باشه وصا در باست کن گله وصافه یعنی همو پارامتر دنیره صحت خوش گورای وی ام تداوی دادن یعنی ام نبیشن
تنه وجود کتله ایندکسیا وی آویای حوجه عملات عبد عملات وصانا یا ده وجود کتله ایندکسیا ویای بله. حوجه علاج اموسانا کن هر انسان گوره خوری ام لویدن هیرن گوره وی امدچن ام بیویژن و تبو عملات نها تکنولوژی پر پیش داد شو از 2019 دا لوانی ما باشلکر و obezite جراحی چخا ما پیشی وان عملات کر 4 ساعت 5 ساعت وان عملات در باس کر آن هم چقدر کن ساعت ماشاءالله نه با ساعت کیدا بری ما açık چید کر نزدیک 15 سانتیم عملات جی عملات چیدو ایش اوان زیاده او نخواش لنخوشخانه هفته در روز دو قنجبونه وی زیاده صحت خوش در روز واسه به متابولیسم همه کی او کر تعمیر کر امو داری نخوش باش کر حتی کوام باش کن در روز در باس یعنی واسه زحمت بو آنا چوابو آنا تکنولوژی زیاده بو هر تش پیش وچو ondan sonra پیوی ام آنا عملات خو قاپالیت کن 4 حف یا دا 5 حف 1 سانتیم سانتین جی سانتین کی صفر کسی ام صفر کسی عملاتیت که 3 جی یا دا و بسته جرش کن 4 جی 4 حف وصل جی عملتی سانتینک اوصل دمینه نای خویانج ساعت خوش نای خویان پیدا نای خویانج خو نخوش عملات نزدیک ساعتی در دوام کرد 5 ساعت نخوش درد که جی خو دوتنا روزی ام تشتاد ددنی آبی باشد کن آبوش شوربه ام ددنی نخوش خنده در روز دمینه دورت شمالی نوا شفا به خودی تابی بله نخوش عملات کردی نوا در روز جدا چوی اشتری شی خو پای عملات در روز جدا چوی نخوش هر لبام کیلو قلبو پر تشکی تهلکلی 5 هفته نافد در باس بو نخوش هات مگوت چوایی آنا چوایی جنک و جنک گو مبری شیستی خود دید آنا از خود چلی دوینه دنگی وی دگش بو درونیا وی گوهی دگش بو خواباور بو ساعت خوش هات حمده خواه یعنی تداوی ویای یعنی اوها گلت تشکیت باشه که نخوش گلت باش کیف خوش به صحت خوش گلت کیش خو کیف خوش به یعنی اویا یعنی گوره هر نخوش را کی جان تداوی هم دکن دگشت به خبر که شوخو جگو عملت هر نخوش را ناوه شو سالک باkanlığı آنا گوتی بریا عملت او انسان کی جان چاخی داویجی گله سالک دیت و اگزرسیز و تشتی دنا خارون و خارون خو پاک بکه اگر کو نکار و کیلو بستی کیلو بده و چاخی برا عملت بره انا سال پاکانی yani zaten ibare yazkırı ciktine bak mamastego anka em derman dedin derman piş dermanı kar be her cardı cerrahi derman cerrah çuy cerrahi pişmek güzel kar dermanıcı çünkü ama sal ki derbas bu cardına mı yani bana ne ve kıyas ki bir haja vajh heve be o da vajh heve be dahiliye او جراح او normal عملت درمان جی فنا آسپرینیک نینه تباوی جی وان درمان تهلیکلی یعنی تشتی یان اتکی وان جیانه لو ما هم دیویژن برای جام دکتر تکنولوژی باش بویی تکنولوژی پر زیاده بویی پیش بچوی بروی artık cerrahi پر راحت لبلی عالی مدیکال جی تکنولوژی پیش بچه او بری روزی دوجارم او درجه چه دکر sonra bu روزی جار کی آنک هفته جار کینه iyice او teknoloji nute hab derdi kevin mesela habiş derdi kevin uça wanaji yani zanım ki tiştek var ji çünkü hem mamasa gogar ki her mro gora koyi yani nakoş kimine bu 180 kilo bu anka dermana hatı 7 kilo yani 180 kilo hatta 7 kilo yani pırnabinin rasti ama uça vakır mamosta ev khatari nada lebat dineci yani 8 kilo gelek zeyde yani çem mahada چند ساله ده yani ya tendrüs çiye merif salı yani nav meyda çen kilo bile ya emci bu medikal edibejin ki nav haftada nif kilo ki yani ya baş eva mehi 4 kilo baş mehi 4 kilo zedetir o merif car ki da zeyde kilo bile emci mehi 5-6 kilo 7 kilo o tişteki başa anla yani carna 10 kilo jididin carna 15 kilo jididin berçi kadı bejin mesela çıkadı xwa mesela tabi az vak gora mina ki bedim az mehi ki da 30 kilo nan doxum. Bəli. Wî çaxa tu wî dermana xwe dixiya, tu kar 5 kilo bixur, nikare da zêde bixur. 25 kilo her kuderi
نیوی بله. هر نیوی آوش جبین نفسه. اره لبله چقا 8 کیلو بده وقتا کار 8 کیلو بستید بله. و ادنجی وقتا تو 8 کیلو بده زو کیلو بده کار بجی قاسه تجی بله اوج دچ اوجی دیچه بله. برای هم دبیجیم برا خوارن پروتئین به هفرا به بله. و گرک ورزشا خوشی چیکه تو چقا قاسه خو قلو بکه وقتا باش ما مست يعني دبي ريجيا يعني اورانا قاس چخا زيده به مرف زيده تر زو كيلو وره zaten yani hem de خوازı ya gare قانونی خودی چیکری هر جی geçerli. بله هر دري لکائنات الدنیای اللي بنهری چه قانون هوا او قانون بدن انسان da geçerli. تچوا تگو تنها للدروا بنهری تچه زوکر او خراب ده. بله گوپال بری بابی مکال کی موانا گوپال چیت بله. زونی بله. گوپال اگه کت دار زو هما نشکوا بتوینی دشکی دشكي هیدی هم بخو مثلا ای بدن انسان جیوسی اگه که نشکوا پر کیلو بده ایجاز نبا صفر کسیسی دا گور چیده بله رونی وان ده گشته و سارخما وی چی و بدن ویدا vücut kitle indeksi çıkaz zeyde ve sarkma evka zeyde بله kas dıçe mesela yani ev insan dikkat ahı hını xerad ke metabolizma vi de güçlü yani insan mugu ya fena makinenin tevra jeki vra zeyde vra wa نوسه işte bu sadide insan per komplike hafızayı hücreyi emzanın ki hafıza hücreyi tu çıka zeyde bu 2 kilo mesela bece 10 kilo bu ezede او حجره دخوازك سدو 10 كيلو بيزا ولا ورا اري بله تشقى زايبه بجا اوي هرور شعبي او كيلو وقت بدج دولار وزير حاطي دركي بيزا تاسي هرلو راست او جو وقوي بله جبوي تشقى كان سالا كيلاخه وقصه زيده بو gerek وقصه سالجي her dem tu baldar bi baldar baldar تو 5 سالا كيلو وقرتي gerek 5 سالا كيلو بردار بكي حافظه جارد النوبه به او كيلاخو نو تيخ حافظه خو يوقسا تو بري اشتت 7 كيلوي او باريس دك حشتي وجار كي باريس او دام دك كيلو نادي بله جارد مثل كي خورنا خوش كده هيدي زيد به چما او دغازي كهرفر غورا ام قطغي زفستان خورنا مرف زيد به افش موصاد به يعني زفستان چما چكو سرمان بري بله وشاف دريج بله وانسان دغازي كي daha بربوخ يا بروي aslında hareket kemini yani vak bejin çava harça zıvıstan dikevr rahat dikevr tuma çıkı tişkitini yeme be her çtime yid buzlabi ehi o markete hem doğadı pırdoğun ما مستعد خازم هاون سر زاروكا دناف زاروكا دجي اوبستك جالك زيده بيه من سر المديا جواكتا ديمانا كي تدي تدغو دويدا تدغو بري ما زاروكا بزور دخستنا مالي هرتم درب نهاجي ام بزور دخنا دربا İca ez dibêjim ev ji bu sedama obezite nav gelek hem merfê gihîştê da hem jî zaroka da û hejmara zaroka jî roj bi roj zêde be ya obezite hejmara obezite û ji bo zaroka sedemê wî çi ye û em çawa bikin ji bo ku zarok jî nebne obezite lewreyê ku meriv çixwazu be obezite zêdetir xetere li ber çavê min. ê obezite zaroka pir muhîm e. Çima muhîm e? Em zanin ki wexta mirov zarokî kilavê zêde bibe heta mirinê 187 giza zêde dibe. Mirov çiqa dereng kilo bigire wekasa zû karî kila xwe kêm bike. Ji bo zaroka çima berî em zaroka kila dibînin rastî hebû berî jî hebû. Lê belê anka pir girîng bûyî. Ne tenê obezite gira bi hevra bû em got tip 2 diyabet anka em dibînin 14 salî 12 salî nexweşiyê şekereyê ê dido ne ê yekî. Çima wer bû çünkü giza kapitalizm wek işte çiki fast food işte hamburger pizza û qola ê dinê giza berî hereket pir hebû em diçûn kuça em hev serê hev du dişkandin û em ser hev de baz didan ama nidan bu tişke bike em hev şer dikirin. Nav malê wek kreşa bû. Aynı malê hejmar jî kêm bû belê her malê de 5-6 zarok herî kêm
تستي تشاف اب زاروك بهفرا وشر بكرم بس او تفكر كي انك زاروك كي اددوي وخور رونشتي نادر درناك في درفي وحتى يفهم دبيج درس بشغل كي بشغل باشه اذن يجي تكفسر اكراني وبالجسار وتابلت وتلفون وتلفزيون بر اكراني برو وقت درباسك وقتها بر اكراني برو وقت درباسك هم تيم كراوكي هم بر اكراني هر تشتي دوخو فهمناك هر تشتي دوخو يعني بر اكراني چه خواری چه نخواری فهم ناکه بر وان هر دویا زاروک artık obezite زیده بونه ام دخوازن کی زاروک برا تشتی خوزهی دایکا خو بخو ایدنجی برا در کفندر ویو بجحمنی کو برا در وی کی برا توب ليزم برا راك دي باير حتبن اري والله ايوه بعجن ما موصل ناس ساكنه او تكليها اجتماعي جي كيمدك artık مروف بهفرا هف ايفن هفالي وان تنه هفالي وان سر اكراني هنا دبي هفالي احمد رو سر هفالي وان صنال هنا يعني حاجه يعني مروفك هم بري وان بي صنال شيء يستقدريزن سر الجساري اول جناب حشين شيكري وان خرقسنا هفال قالك وان ضاخذن قيزام جم قداري دك او جوار دك جانا شو برسيم او يا باي زكاي قوتي وربيجي بالي وربيجي وربك اري اني وري ناجي قالك جرب ما موسى سبارتاك بهارتاك او حش شيكري شيد اري راست ما موسى نوجدار يا جهيش يعني مروفن جهيشتي ي زاروك همانا يان جدايه از واحد كايج برسم يعني الجدان جاي وكف جاي وكافيتشي تفقري وكافيتشي خونه وكافيتشي بيسترسي وخورن وخورن لبلي خوارن وفخارن زاروك مزنا امين كي جدا دغرن ما زاروك çünkü مزن دبن يعني انرجي احتياج وان هي ام دبيج تشتيق وزي برافو خنا ما تشقا قارب برافو خلاص لبلي وزي بيجي ام مزنا دبيج انك خوارن خو كم çünkü او ميتابوليزم يدها كم وتشتكي مزموتنه بروي غير كالوري پر نگرن لب زاروك امين كي باريزه وي فراي دگرن يعني دبيجن برا هر تشتي بوخو برا كارب فيكي جي بوخو سبزه جي بوخو برا گوش جي بوخو برا نان جي بوخو گنم جي بوخو فرق ناكه اما كي نخو ام دبيجن چه نخو تشتكي نخو زي بنخو تشتكي نخو زي براني تشيز بوزاروكا او شكر لما او تشتكي تطديم دبيجن ناف قطيا جيبسو باكيت تشتكي وان برا وانا ناخذ اذن برا بوخ ما هر تمشي شو وان تخوازم اري هر تمشي شو وان تشتكي خرابي وان هيبنوز دكه ها ذات نافان هيبنوتيكي تشتكي بروتيكي يعني هم غازي غاز بوخو هم جي تشتكي تشقى خراب طعمه يخش مخابه نوازاروك ده ندني مزنج اجي دفينم يك اكران بر اكراني ما مصد هر تشده بس كده مجرمال سر زوردستيا هفصلا يعني اقران زوربله ما ديزه همان تشته ماخذي يعني همان تشبه كلام كده بر اكراني يك برا ام دو باف جلافيا پر دقت بكن اكران اوا ددي اجي دماغ تادم ديفيجن نها زاروتي دا دمدا جهي انا هون الخبن هي رجواده جهي تشكي تشوي جيكي باكال كي يا جي تشوي ريستوران كي تشكي خارنا تي بيشي ديا تشترى شيكري دلت تشوي بانيري واني ما مستوي صحت واش تشا بانيري ما وصلت تدهري زارو اجا دماغ tadı em dibêjin ew zarokî da çêdibe insanın damak tadı em dibêjin ew tema devê insan ew zarokî da çêdibe zarokî da çi xar peyda wê wî bixaze loma ger em bixaz bibin em serviya serwext bibin zariyê xwe ra gorayiya wê diya wî bira rabe serê şeveqê qavaltiya wî çêke xarina wî çêke gele wî bixwe em gele yek eva ekranê kêm kin eva didiya xarina wan gele daha pak ve tit karî carkî de rojeye yani tişkî fast food tişkî bixwe fakat zar û pir daha mühim in ew gelek qen naxwin fakat tam tersinde ew ke zar û her daim ew wan tişta dixwin xeberkî te çima pir wan dixwazin goya yani vê piyasê da divê bira tema wî xweş bibe Navaruk ne gringe. Kitap bu, kitap kitabı dve bedena insan fena saraykiye. Zaman dve kapıcıye.
کی زیده بخشیش هلی بده از قاپجی وی هلی نه هلدر ایجا تشت شیرین زارو خبر کی زانی فهم ناکن ایجا فهم ناکن کی جان طعموی خوش و زارو بروید چه بروید چه لما کلام ویا سر وقت بفن دیو با گورایی ویا را امزاری خورا ویا امکان یعنی سوجی جبو زاروکا جبو مزنا فرقی و چوه به کرتاسی تشکی بیشم تاشتی وکورم تاشتی جبو زاروکا پر گرینگ لازمه به تاشتی نابه لی جبو مروی وکمه ارگنا تشکی نه لازمه قد نه لازمه دان بس تدریج بو یه گهشتی دان کیجی بس نکارب دو داجا بس طب مثلا سلفی نقاشی هد به یعنی یک خواره ناف روجدا سه دان به آن دو دان به یا هری به تندرستی کی جانه سه دان düz salı daketi sanayi devrimi pevdir heyi. Beri düz ses. Koreni he mamosta taştı tine. Eri taştı tine koreni he bu paşın nivro he bu evar he bu. Ne beri nivro ki tine bu ya seris bir yuvarı do. Beli. Seris bir radbu ne meja ko diçu palayı ko ya da jote ko. O iki 2 saat 3 saat şoğla düştü. Paşın bejim taştı anjinal nivro behar adı ki. Aynı varı. Paşa evar ki. Ankara bejim branş ki. Serviyet ki vejim. Yani دیسا kitabı beri da Cerrah Paşa'da o çak خوند و kitabı کم نام مدی و دگو خود بدن انسان سر برچیدین و خوات کرنی چه کری بله اگه کت چقا بخفتی تشتنه سورun نخوشین تنه هندک بخوی برچی میری سورun تنه نخوشین تشتنه اگه کت پر بخوی پر رازی نخوشین دواندا چی aynı var. راست Necbo obezite, necbo kanserci. Kim bu kanseri hükümdü be. İnsan dozda saat, çarda saat, 8 saat bir çipi mine naf hücre wanda tişteki toksik hep avya hücre vya doku. Berbe inki pakıcı çedik. Mamosta mala wa rastici yani ev obezite her hurguliye ki bu xabisteri xwa beşeke merd beser baax ve le mixabin u zamanı mecnama ez gelek spas dikim akademisyen doçent doktor Eşref Araç Malava ava serçava serseratne cerrahi güçlü doçent doktor Osman Toktaş serçava serseratne Malava ava u orkestra mesran beş Zahra Hivda Malava ava her bejim Malava ava müzikjeneme Ali Ekber Ergün Alican Koçer Sayım Erkan dest u dile ve sağbe Malava ava her bejim bele biner aziz mixabin em iroji hatin dawya bername xwe حفتا پیشیامه دیزه همان ساعت ده امل لگل هفن حیا و چقدر ناف خیر و خوشی ده ببینید ناف جیانه که بکردی ده قطری و دن باش